Pozdrav drugari, danas ćemo da pravimo još jednu baklavu, pa krenimo. Za početak prvo ćemo da ulupamo jaja. Kada smo jaja izlupali, tu ćemo da dodamo šećer i u šećer ćemo da stavimo vanila šećer. To ćemo sve da sipamo sa jajima i to ćemo dobro da umutimo. Tu ćemo još dodati i ulje. Evo tu smo dodali pavlaku i sad ćemo, kao što sam rekla, dobro da to umutimo. I nakon 10 minuta mućenja, sad ćemo da dodamo prašak za pecivo. Znači sad ćemo da nastavimo da mutimo još 10-ak minuta najmanje. I evo mutili smo još 10 minuta do 15. Mislim da sam sve zajedno mutila malo više od pola sata. I sad ćemo tu da dodamo sjeckane orase još. Ne sjeckane, nego mljevene. I sad ćemo to još malo da sjedinimo. I naravno na početku videa nisam rekla, ali vidjeli ste čim pravimo baklavu, potrebna mi je kore za baklavu. I sad ćemo da podmažemo pleh da li sa uljem ili sa puterom ili margarinom. Ja sam namazala sa puterom i stavljamo jedan list. Znači za baklavu je potrebno da su kore baš tanke. Ove su moje toliko tanke da se kidaju. I redat ćemo ih na dno. Baš su meke, tanke. I ovako ako se desi ko meni da malo prijeđe, to nije ništa strašno. Savit ćemo ove krajeve. Možemo ih čak i isjeći malo. Ovo što smo umutili, sad ćemo to malo da poprskamo odozgo. Otprilike 1-2 kašike ili od mene je ova mala kuljačica. Tako, i onda ćemo to da razmažemo sa kašikom. Ravnomjerno na sve strane. Sad stavljamo drugu koru. Rekla sam, ovako ako je duže možemo slobodno to ovako saviti s jedne strane. Tako. I opet ćemo sad i ovu staviti ovog našeg, da kažem, nadljeva. Ne znam nija kako bi ga nazvala, fila nekog. Tako, opet ćemo to ravnomjerno da razmažemo kašikom. Ako vas ovo nervira, ovi krajevi ovako, možete ih vi prethodno izmjeriti i isjeći na željeni kalup koji vi već budete koristili, tepsiju. Stavljamo još jednu koru. Pošto ste vidjeli da sam ovu stranu sad savila, sad ću to da gledam da stavim na ovu drugu ili jednostavno, pošto mi se već kidaju kore, to ću da stavim na drugu stranu. Još jednom ovako prelijemo.
znači otprilike jednu, dvije, zavisi kolike su vam kašike. Znači ovako dovoljno je da to bude nakvašeno, da kažem tako. I ravnomjerno, znači raznesimo. Rasporedimo. Tako. I sad stavljamo četvrtu koru. Pošto mi je tako lakše, sad ću ti odmah da prepolovim. Probam da stavim ovako da vidim, možda će mi ovako biti lakše kako hoće. Tako. Ovako. Super. I sad ćemo opet malo da stavimo ovog fila, ne previše. Opet ćemo to da razlažemo. Tako. I sad ćemo da pospemo sa ljevenim orasima. Sad možemo i kašikom, ali ja to nekako najbolje rukom. Pospemo fino onako, ni previše, a ni premalo. A ako negdje naspemo više, negdje malo manje, pa nije strašno. Svejedno ću to i sve staviti u jedan stomak. Tako, otprilike. I stavljamo, znači, sljedeću koru. Tako. I rekli smo, znači, opet 1 do 2 kašike ili ovu kutličicu. Znači ne previše. Premažemo. I znači radimo sve ovako, znači dok ne potrošimo sve kore, sav nadljev i sve orase. Prije svega ovoga, znači što počnemo da radimo, je potrebno da prije toga skuvamo agdu ili sirup koji ćemo da kuvamo nekih 5 minuta, ne više. Ja sam rekla možda malo duže, ali mislim da je povoljno 5 minuta da kuva. I evo sad ćemo tu da skuvamo sirup ili agdu. Znači stavit ćemo vodu i šećer. I to ćemo da kuvamo nekih 5 do 10 minuta i potrebno je da se ovo ohladi. Malo ćemo, znači, ovaj šećer promiješati da bi se on što prije rastvorio, otopio. I rekli smo, znači, od 5 do 10 minuta je potrebno samo da se kuva. I nisam vam rekla, znači, kad počnete ovo da radite, možete da ugrijete rernu na 170 stepeni. I evo nas na posljednjem dijelu, da kažem tako. Sad ćemo da nanesemo, znači, zadnji sloj orasa. I nisam vam rekla, znači na kraj da je potrebno da ostavimo 2 kore. Znači 2 kore je potrebno na kraj koje nećemo ničim premazivati, nego ćemo sad stalno poklopiti preko ovih orasa. Evo sad ćete to vidjeti. I evo kao što sam rekla, znači sad ćemo samo da stavimo na kraj 2 kore. Jako su mekane, znači 2 kore ćemo da poklopimo. Nema veze ako se ovako rasture kao što su ove moje, to ništa neće smetati. Mi ćemo to sve da poručkamo. Možda bi jedino ovo mogla da stavim ispod. I sad je potrebno, znači, da isječemo ovo na željenu veličinu i na oblik koji želimo. I ja to od prilike onako gledam da to bude pola. Potreban je oštar nož, pošto su moje ove kore toliko mekane, ovo bi moglo da sječe i najdublji nož.
isječemo znači ovako sve do kraja. Pa ćemo ove polovine da isječemo još na pola. I ovu drugu polovinu isto tako na pola. Od prilike, ne mora to da bude sad baš tako precizno. Ali ako volite, onda gledajte da to tako bude. Onda ćemo to isječemo još na pola i pola i znači vidjet ćete na kraju. Ja ću ovaj put da isječemo ovako na ove troglove. Eto, ako neko želi tako isto da isječe, može da vidi. I sad je potrebno da stavimo puter i ulje da nam se zagrije, onako da bude toplo, pa ćemo to sve da poprskamo prije nego što stavimo u rernu. I ovo je potrebno, znači da baš se zagrije, da to cvrči. Možda se ne čuje baš. A zašto ovo radimo? Pa ovo je da nam se ne bi ova kora gore odvojila od ovoga, da bi to onako bilo čvrsto. Sve ćemo to lijepo premazati i staviti u rernu prethodno zagrijanu. I znači kad smo je ovako sada prelili s ovim, idemo u rernu koju smo zagrijali na 170 stepeni i ja mislim da će biti potrebno jedno 50 do 60 minuta, ali pripazite, ako počne gore da gori, stavite preko alu foliju i nastavite, pošto je ipak potrebno da se ovo duže peče, pošto ima dosta fila i ona je baš onako debela i još će ona da nadođe, vidjet ćete. Naša baklava je pečena, kao što možete da vidite, ona se baš podigla i znači morate da pazite da vam ova tepsija ili pleh u kojoj budete pekli bude baš onako duboka. I rekli smo znači vruću baklavu sa hladnim zalivom ili adgom, kako ko zove. I polako, pošto se meni ovo baš previše diglo, morat ću polako da sipam. Tako pazite i vi. I ravnomjerno, znači da na sve strane naspemo i da je ostavimo da se potpuno ohladi i onda ćemo je servirati i probati. I evo, kao što vidite, znači potrebno je da polagano natapamo sve i pogledajte, ona se već znači spustila i znači pogledajte, ona prosto pliva u tom saftu i to je potrebno, znači sad da se odstavi da se to dobro ohladi. Znači, vjerujte, prepuna je, zato pazite i vodite računa da vam bude posuda, odnosno tepsija ili pleh da je dovoljno dubok. I ja ovo sad ostavljam da se ohladi pa ćemo onda probati. I evo sada je pravi trenutak da probamo ovaj desert, ovu dobru baklavu. Pogledajte znači koliko je ona visoka, sočna i mekana. I evo ja ću probat ću s ove strane da vidite znači kako to tone. Znači to je toliko sočno. I evo moj sin će to da proba. Malo se čuje mljackanje, ali to je dobar znak. Ovo je stvarno odlično. Pa nadam se da će vam se dopasti ovaj moj recept i prijatno drugari.